Biyag ti tao. Ala, sumraktan, Josie. Dito iti boarding house ko. Dito'y gayam. Pasensya ka na. Saan analawa? Kan adda amin yan dito eh. Paglutuan, lababo, CR kan pagturugan. Talaga akas na, tanangin na ti abang dito'y syudad. Mayat kit di dito yan tabukod mo amin. Wan nga rod, kan nagmaymay sa akmat. Talaga ka di nga awan pa asawam, Mike. Ang mga no ilimlimod mo lang ti kaaddat asawam. Baruak pa, Josie. Inaram ka nga rod, aya, no adda nasawa. Sika, ti kaunaan a GF ko. Ha? Aday di inaram ko, kung dinakmat inaklon. Sika lahaan tinangaklon kanyak. Isong agyaman ako na ikan ka, Josie. Kastoy gayam tirik na ti adda mga ayat. Nakaragragsak. Anyangay daramidag dito eh. Awan agtalinad ka lang dito'y boarding house ko. Panawan kay tagsapa no mapanak agtrabaho. Sangputan kan tumaran iti malam. Alang nga rod, si kati makaam mo, Mike. Ang asikaswantan to ti panagkasarta, Josie. Takayat kan nga ikalaysa. Urisan abong ga akasar. Basta agbalin alegal ti panagdanata. Di mo pa ila panunutan date na. Dumtang tulat na date na. Saan pa nga ita? Agurnong kapay. Adamat insagpat mo a babae, Mike Barok. Asino dayjay? No biham? Uy na Marta. Pasensya no jak na ipakada. Tanarabyan kami na simang pati di kalman. Kat agnaadan di tadagus mo? Uy na. Oray na yun na yung taabang ko ano ko Tadamat in kadwak ngagnad iti boarding house ko. Saan? Jakag panayon. No mano ti abang mo, isulatan. Tamok matirigat mo agtrab-trabaho, Barok. Agyaman nga rod ano kasta na. Kat, agtrab-trabaho ka di tinobyam. Anya trabaho na ngay. Awan pa'y trabaho na, nana. Isong agtalinad pa iti boarding house ko. Malakat na. Naimbagla para luto iti kanam kan para laba iti kawas mo. Umay ka manganan, Mike. Di kan rumor amapan mangan, tainlakam ka iti balon ko. Saan, madam? Kababain? Anya ka kadi. Umay kakit din, tainlakam ka kunakmat. Kasla di ka payla na iruam kanyak. Makabulan mo nga agpapaay dito'y groceria. Nga mabayin ka payla. Madam. Alan, umay kan. Isupay agatangam ti kanam. Mike, di mat. Awan pa'y nobyam. Adan, madam. Nabit kami pa anagayan ayat. Anya, kunam, di ka pa'y makinobya. Kunam, awan pa'y iti panunot mo ti mga asawa. Ulbud ka magkayam, Mike. Biglaan mo't nga rod ti kadant nobyak, ma'am. Ay, ala, agawaam nga rod dita. Ay. Isimpamon dagiti nanganan ta, tagtrabaho kan. May amon day tapal papalpa. Agtrabaho kan, tasayang ti oras. Oh, Napay kaslag pupudot kayo, mama. dayjay a Mike, pagpungpungtutan na. Ha? Apay ni Mike, mama. Basta, adaging ginad na ngagkungkunay, makapasuron. Kat ibagayo kinkwana, Ibagbagak mo't ngam awan dengdenggan na, makapasuron. No di na kay denggen, di sukatan yon. Mga ala kayon iti sabali at trabahador yun, iti grocery. Narigat ti agsapol iti trabahador. Ano saklatan ni Mike nga uray at daging ginad na? Kasuron ko lang no daduma, tawan mataktak diran na asaunan ukwa. Ha? Apay aya, mama. Awan, baybay amon dayjay. Ma-stress laeng amang istorya. Iso abay abon. Madili ti sweldom ita, Mike. Tani, jakpay naka-withdraw iti ipasweldokan ka. Ha? Sapay Judy itin ti abang ko, madam. Kan naibusin ti bastumi ti nobyak. Apay ngamin asikalatan tinamnamaan na amang ipaay kadagita. No talaga mo lang ay ayatan na ka, Jay Nobiam. Tulungan na ka. Agtrabaho mo ta.
Apay, agsin senyorita lang ijay boarding house mo. Awan pa yung amin nastrikan na trabaho, madam. Ay namaik praktikalan ti panagbiag ita. Pagananom ti babae, no di na ka matulungan. Ti kitaam iti maysa a babae, katay matulungan na ka. Madam, Sa bagay, saan kayo pa yan nagkasar? Ado pa iti gundaway mo nga agpanunot, Mike. Kita man jay kumarik nga inasawa ti ubing nga adayong amiso. Kat nagmayatan ti biyag jay lalaki. aha, Wan, pudno. Bakbakit nga amang jay kumarik ngam jay asawa na. Ang nalaing jay lalaki. Inusar na ti panunot na. Saan na jay puso na ti sinurot na. Jay panunot na. Isuasi ka, Mike. Di kag dardarasudos ang mga asawa. Oray man ubing kan napintas ti asawam no di na kamat matulungan. Kita tay babae amayaon na ka iti kinarigat iti panagbiag. Ag-practical ka, Mike. madam. Oray siyak no bilang adda ubing nga agarom kanyak, ay ikak iti napinta sa panagbiag na. No anya ti kukwanan tumat. Igatanga kiti lugan na. Di oray ag senyoriton tulaang katawan problema kanyak. Aha, Malagawid kan. Inton bigatan ti panagsweldom, Mike. apa yan na kay ka, Josie? Madi ka diti bagbagim? Ay, wan nga rod, Mike. Awan gaganay gayak. Aglaladutak. Kan makabakbak warak. Anya? Ne, apa yun nga eh? Wano, masikog kan. Ha? Ay, jak man amo. Jak nga minin nagbinulan idilas man. Tinasayat, agpakita ka iti doktor. Amuan tano talaga ang masigog kan. Kuyungan ka. Kasanon ti trabaho. Jak pala sumrek ka. Awagak tibus ko tagpakadaak. Sige, makamuka. Bye. Mama, rumara kon. Yan ang kagtrabaho. Mama, apa na kami suot kayo? Madin sa taldayo Masurunak. Basta aglangan latan no kayat na day siya, Mike. Ha? Iso ka di jay mawag, mama? Wan, kuyugan na kano jay ka-live-in na ama pa nagpa-check up. Madi kano ti bagbagin na. Ay, day jay kat ababain ti un-unan nan. En sukat nan ti trabaho na iti day jay ababae. Mama, pagrebangan natin mang kuyog iti nobya na. Emergency nga rot. Iso nga awa-awatan nyo kumalatan. Masurunak, tapabigla-bigla mo't ngamin ti panagpakada na. Di na isakbay. Emergency nga rod, mama. Nagrigat lang arudan ti panagbiag na. Ngam nangalapay la iti pakpakanan na. Ha? Sige, tagrubwatak matan. Talaga ang masikog kan, Josie. Wan nga rod. Jak kumapay kayat tagsikog. Ngamadamot tan. Rumbang lang agragsak ka. Pagyamanan ta ti kaaddanton ti anak ta. Tabindisyon day ta. Wan Nala, agawid ta nga rodan. Kan, anya ti kahit mo kanan. Anya ti pakapangpanganam. Ta dumagas ta. Awan mat. Makabagbakwarak lang ta. Napaiti panagraman ko, Mike. Ngala, kasta talaga. Aganos kawan. Malampasam tumutlaang day ta. Sorry, madam. Naladawak basit. Tay nasikasok pa'y ngamin tinobyak. Kastala kanayonan, Mike. Manipod addan nobyam. Kanayon kan amala daw asumra. Pasaray aglangan ka pa yan. Aginaw ngamin tinobyak, ma'am. Kat medyo marigatan. Pasensya kayo lakuman. Narigat gayam ti aginaw. Ita, marik namon tirigat ti adda asawa na. Nagdarasudos ka ngamin, Mike. Ah, Agpakalaing ka ngamin ang mga asawa. Katawan mo't pagkarit mo. Apay, adda pang biyag mo, iti agbalin nga anak mo. ikarigatak tagtrabaho para iti pamilyak, ma'am. Di mo ngamin us-usaran ti panunot mo, Mike. Nubak nang kumangamin ti pinilim.
Oray bakit ditan basta bak nang mabiyag na ka nga oray di kag trabaho. Sana may sa taldaw, madam. Patsik adong tang tumati ka nito apumintas ti biyag mi. Ay naawan latam mo kon, Mike. Imposible ang mapasamak data. Awan mo't nagadalam. Kasano ko maabumaknang ka? Malaksid ano bak nang ti asawam? Mabalbalin pa'y. Lalaki timpas ngay mo, Josie. Nagtaan nga ubing. Wan nga ron. Ay, nagrigat at talaga ti aganak. Mandya kon, Mike. Ah, Ay, agimbaga ko man, takayat kon tagtrabaho. bantayam latan ti anak ta. Tas siya akong tagtrabaho. Diyak mo't itulok nga agbisin kayo iti danak, ha? Nagpasit ti sweldo. Pasaray madilay pa'y. Iso ama sampol nga agtrabaho akmat. Asino nga rin ti mang bantay ti anak ta kayo nagtrabaho ka? Makaamo ditan basta kayat ko tagtrabaho. Ganun gayam. Agawid ta ni Jelo Garyo. Tatulagan tayon ti kasarta. Oray simple la akasar. Intunto, agor nung tapay. Kurang ti kwartata. Madiskitaran ti kwarta, Josie. Basta agawid tayo Jelo Garyo. Tapno makapasyarak man mo ti jay. Kan mamamok lagi ti dadakkel mo. Wento, saan pa'y nga ita, Mike? Apay, asino jay kanayo nakasarita tinobyam no kas jay awan ka diti boarding house yo, Mike? Kanayon mo ka di nga awagan? Ha? Saan mat nana? Sumanangit pa'y ti anak yun nukwa. Tajay mo't la cellphone na tas asikaswanan. At da kanayon kasarsarita na iti cellphone. Amang ano dagiti kakabagyan na, nana? Nga ta? Ah, Pasensya kan, Mike. Awan ko matikarbang nga kamakibiyang kada kayo nga paliiwam jay nobyam. At da ngamin nangag ko idimakin innawag. Jakla kaya tagsao. Kaya't ko asi ka mismo ti makaduktal iti dayta. ha? Jose, mabisin sa to anak ta. Ha? Ne, awan mo ni Josie dito idami. Ano parang nga tayo mismo? Jose, ada ka dito si Ar? Awan mo ti sumungbat. Umay ka na nako, ha? Orayon ta ni Mamin. Isunan. Adda nariknak asimardeng alugan idi parbangon. Gamjak amo no anya alugan. Idi kuan nangagkuan naglukat ti gay tayo. Amangan no ni Josie day jarimwar. Anya. Oh, kasano nga taday ito yan? Sapay breastfeeding ta anak may. Awan gatas na. Napananan nga ay. Mala. Ingkabiit igatangan iti gatas ti anak mo. Kan gumatang kamutan iti battle na. Awawirak pa'y lang. Alaman nga ron, nana. Tani, kasimot ti anak may. Itay pa asumanangit. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Josie. Di nakrip-replyan. Naladaw ka manan. Kastala ka na yun ti aramid mo, Mike. Pasensya kayon, madam. Sino katakpay ngamin ti anak ko? Sa akong to imbati iti landlady. Tawan mga awir. Apay, jay ina na ngay. Pawanan, madam. Pinanawan da kamin. Anya, Diyak mo. Naapay pimanaw, madam. Awan mo't nagapaan mi. Basta kalat-lata na pimanaw. anya. Ay, naawan mga awir iti anak mo. Ikuyog mo ditoy. Tasyak ti mga awir. Ah? Ay, nakababain mo't, madam. Di ka agbabain ko naklangarutan. Aw-awir kan ikakpay iti gatas na. Libre. Ha? Sigurado nga agpatangdan jay landlady nga agaw-awir. Isupay ti panangdan mo. Saan mo't kit dingag daw tawat iti tangdan, madam? Mabainak man. Iso nga ikaklata. Iso nga rod ako nak. Siyaklatan ti mga awir.
Alaam dito yan inton bikat, Mike. At ita, napaturog ko din anak ko. Nakakaasimat to anak ko. Pinanawan ti inana. Sa dino at ati ayan na itan. Apay basta pinanawan na kami iti anak na. Anya tinagbasulak kan ko na. Diyos agsubli ka kuman kada kami iti anak ta. Ikuyog mo ti anak mo amang sapol iti nobyam. Amang ano marigatan ka, Mike. Ibati mo ti ubing tao awirag. Alaman nga rodana. Sa anak pa'y ngamin na sigurado no masarakak ti balayda. Damok ngamin ti mapanidya lugar da. Nala, siya kung ti makaam mo iti anak mo, baro. Naimbag nga oras yung manong. Mabalintag damag. Anya day jay? Dito'y ka ti balayda, Josie. Dito'y ngamin ti intudo ti kaarubayo. Apay ti asawak. Asawa? Lokas ta. Adda asawa ni Josie? Wen, kat adda no pat nga anak me. Anyat masapol mo kan kwa na? Kaya't ko kumama ka sarita. Adala damagag kan kwa na. Siga ka di tayo orayan na amang itulod iti order na. Ha? Wen, manong. Ala, mabitla nga rod dayabak. Jose! Honey! Antan to orayan. Honey! Anyan? Nagkasang matan na ito'y anamuak. Nagsakit. Pakawanan nak, Mike, no nagilimudakan ka. Planok idin asinaan ti asawa. Ngam na konsensya. Diyak ka ba na panawan dagiti upat nga anak ko. Kat, ti anak ta. Di ka kadimaas yan kan kuana. Pasensya kan, Mike. Ngam sikan ti pangitalkak iti anak ta. Di mo kumabaybayan. Apa yan aramin mo ti kastoy, Josie? Apay. Ala, pumanaw kan. Tamangan numakadlaw ti asawak. Agawid kan, Mike. Kat maudi kumanday to'y apa nagkita ta. No kayatan nak, Mike. Siyak ti makaammo amang suporta iti anak mo. Ha? Madam? Amok, apakaibabaan ti daya ukod ay ito'y. Nga may mayatan numaamuam ti pudno am arikriknak. Agayatakan ka, hindi pa ilaang. Ha? No kayatan nak, agkasartan. Kat agbalin ananam ay ti panagbiagyo iti anak mo iti sidong ko. Madam? Iti kasta sitwasyon mi tanak ko. Kasla kayat kun agamatan ti idijayan ni madam. Hanggang... Saan? Tsak kayat makidan na akin ko na. Gapula ang iti kwarta. Tamang ano sa anak tumatlang agbalin ang naragsak. No paayak ni madam. Sigurado agura anak. Kit pagpupudutan nak tumanan. Iso na sa saya at lapumanaw ako ni Jay. Mangpanunutak langin iti sa balya pamaspusan. Tapno makatigada kajak mabaybayan ti anak ko. Agawid aklangan ni Jay probinsyami. Balot! Chicharot! Gumatang kayo! Balut! Gumatang man! Ha? Mapigbig ko tayo, ha? Nanette! Sika ka din, dayta! Ha? Ala! Oh. Si kamot gayam dayta, Mike! Oh. Ala! Asino dayta ubam nga ubing? Anak mo? Wan, Nanette. Awan ngamin mga awir. Iso nga iko'y kuyog ko, ngagla ko. Ala, kastaya.
Apay, ayan tina na aya. Awanan. Nagsina kami, Nanet. At iduga sa laysayan. Ala, itugaw mo mampay nga ron. Aginanaka pa itane, aglinglingat kan. Pati ta anak mo, aglinglingutan. Alaman nga ron, Dani. Medyo adayo ti pinagnak. Mabit lang ha, yalaan ka iti danom. No kasta, agpada ta nga ron iti sitwasyon. Single dad ka, single mamakmat. Ayan ngay mati amati anak mo. Nabayagan asininaak, talino ko nakmat. Imbaga na abaro ngam saan matgayam. Anya? Kasladyak naman na makita ka man ti first love ko ida eskola ka. Ah? Ola ni daytoy. Tila malaglagip na. Saan man? Agpaisumata si ka ti first love ko, Nanet. Kanure si kamat. Saan? Sa bagay matkit di ah. Inton maminsan man kid di. Agkukuyog tayo kadagita anak ta. Tayin tayo agpasyar, Nanet. Ah? Ay kadun ah. Day talagayam. Nanet, kumusta nga iti bagbakan ka? Ada ka di matlanamnamakan ka? Sigurado ka akayat naklata, Mike? Adan anak ko. Katodamot na anak ko ha. Agpada talaang, Nanet. Mike, Nanet, ay-ayatan ka pa ilang aging gaita. I love you too, Mike. Agpada ta iti marikrik na. Agyaman ka. Pinaragsak na kiti kas taunay, Nanet. Parag ko nak, data talaga tinaikari para ti tunggal maysa. Tauray ado na pasamak, tinagdaldalanan ta. Ngam nagsabat lata ti dalan ta. Wen harod, Mike. Ngam, maaklon mo kadimot lang ti anak ko. Tano siyak, nakasagana ka mangipatag iti anak mo, kaspud nung anak ko. Kastaak mo iti anak mo, Nanet. Nakasaganak amang ibilang kan kuhana, kaspud nung anak ko. Agkasarta ko man. Ha? Sigurado ka? Iti amin na puso kan kararuak. Nakasagana akon amang ikasarkan ka, Nanet. Nanet, bakit? Baryaam da ito iti 50. Tay supot ko ti in-take out da amakan. O sige, Mike, lakay. Aywan, ayan dagit anak ta. At daday dya salas. Agbuybuya da iti TV. Okay nga, Rod. Adto yan ti baryayo. At to'y matiginatang yung madam. Sir. Ne, agsangputan dagiti drivers lakay. Umay damanan mga diti karinderyatan. Wan, bakit? Ala, dalosa akong tilamisahan na pangananda. Tulungan kan. Ay na, talaga napigsa da iti karinderyata diti sango ti balayta ah. Wan nga rod, bakit? Ikararag tayo ti Diyos na marswa. Tabindisyonan na pa'y tayo iti negosyo ta. Tapno mapapintas ta pa'y ito'y pakananta. Kat lumawa pa'y, bakit? Uwen alakay. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kat ammo na dagiti kasapulan ta. Iso apat tsak adi na tayo baybayan kadagiti anak ta. No agtalag kay ti Diyos ang namarswa kat agaramid kay ti pagayatan na saranayan na ka kat di nakabaybayan kan ipaay na amin akasapulam. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Insurat to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.